Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Khasi Students Union Maulong Unit kala berngem man khang talano ya mobile tower jong ka company Airtel ubadan ha kasnong Maulong kasnong ka badan ha kithain sora namar bakani ka company kamshim lala aban ai ka jing shakari ka babiang ya ki pait ba u president jong ka KSU Maulong Unit usamla pendap lang link score harengkat u finance secretary usamla Lodes Club kliatho baga network Airtel kamju biang satia ha kasnong Maulong Wadlau tawar u yang hapok kasnong ru. Kiliatho baki breu jang ka company ki juwan ban maramot. Hanrei tang sulai pai ki breu jang ka company. Ulalong biang kumjo. Bad kumni si kumni kalong. Hadu baka kam jang ki pait ba kala thotlut. Kumta kila dawa na ki Airtel baka deban pembit penbiang no. Kanang baka nam penthot su ya ka kam jang ki pait ba. Lim kumta kala berngem ban khang talano si sindan. Ikan pau ka jing sokya ka bujur namar ka jing thut jong tawar na duak ka bate ko maulong butungi kalong kemde su kasen ka bengkong handai barabor kemde be teng hakaba ki giwan bansina teng kin sina menta lese kin marsen phen maki sibit met kan ja no ane lada kan don tang sisi arsni kan ja no kan kawan ka ja hadin kuntu kan ja no sendan handai bat Hadin laisni sausni sansni ngimpat yo ya katakan dua kalau ngap sim jing edu kata kamtam nang ipai ba jong ginok song snong ngelasnya ke jing ut ke jing nam nyuki tang nang bentar jong gandet kamtam ke perthai menta jeng kam ya kandet habro kliang kamtam ke kena school ne hanu kliang kamtam ka hostel ka don beteng dan nak kliang ka hostel rung isnyo ke jing ut nyuki bangi wan pentre tang nang bentang network kasim jing yang i Tiong amar bangin sen ni report panle ini kita ro kami hap kamlom tang napta kanet te ngi kepat ya ki kepdai pe dikimi ya kan ka sinong jongi yok tawar po molong saba bakin dapeng ban dakin dapeng banyak kino kitar lese don beladu ki bomlong su kin repair ki babhat babyang nang ba anlong kajing suk yang ginong sinong kamta makayap ka em hakalek kawan nane hang nino kiliang amar ni bunsin darat kubur di jingop jeng ngila dep aikot sapo ka office ngedep ya phone banyak keren ndrai kajinglong pan kaju nak kata-kata kajabi man kapor mne teteng ngelasungnya malah tayo bro bun bakaja banyak kapakawan isna mata kumniru di ba kalip sibir kan lep apu steo kan lip ya ka arsin mesin ngutaru dakiman syab dakiman snaru ka longga pementai ru lada kawan ru kaliang jong ka internet bangi ba penankam kamlong kesulong tahun pun ye da kawan makna ka 4G ru kamlahi bantrekam ru ko hakar kom ke badai kesulong basuan dari tamat penankam pat kamlong ni kerparu ya kumgi manager ke badai page ke badai kami page ke katawar jong maulong ni jong ka Airtel company Airtel sangpa bakin sina kata karukom bakan ne te ngina yang keseng ni banjur lor kane ka ni keren kejongi bat ni kerpat bakin sina ba lada ngina kaliang keseng ni yai bat man la kapor baka longgom de man la tayo bat man la kapor na kaliang keseng ngila ban hang talan swaspor adu bapinda la bapin sina adu benda kanda piang